Yami aduma week we league no be shase. Me start our board any management. Me say your board no say omone management ne enkasa. Na omomo mo target. And I say omomo mo bibia say na person mo ye. Na management no so niema mo be hia every board ho no. E wose mo so mo de to omanim. Na this year no ye ntimi enko akodin. Players so mesra mo players no so be ka mo tia bom because munya mo adwen say mo pese mo set the record mo pese mo din eba the Kotoko book no eno no ebetimi aboa ma motimi atarget agiliki no ma players so mamu ntie the radio be ka ne bebre mo tie the radio no be ka obia won opinion anhwe ya na mo akofa ada bi na akwa ha adwene mo ntie the coach ne be ka kire mo ejiri se mo so no mo betimi agete match after the match na yenya results sanso na message said the National Circus Council ladies akopa ebeya management no so enkuhia sa bodies na omoni omon kasa na omomamu se ade wei ene da yenim a yenyina no ye ko akodin age eno ne leak na ye pese ye gye no bigidi se eba ne sa niema be ko ye time no bebre o a ani me kai the late Mr. Juman Prempe, the late Mr. Isuo Komi, the late Mr. MK Boite no mu nyina no then ye follow modalities bebre ene ye pushi ya tembia no na niema etimi ekoyi e de Kotoko nti mesre se management no so nko hia supporters body no na omoni omo enkasa na omo hu omo target omo hu de da omanim megiri se ye betimi enya results afi ebeye yafi fabulous emu odeyi